Jeste ljudi, dobrodošli u još jednu reakciju na kanalu Realna Preč. Ovoga puta reagujemo opet na šamana, to jest Jaroslava Dronova, a u izvedbi pjesme Jesli tebja budjet grustno. Ja nikad nisam čuo ovu pjesmu, ne znam koja je ovo pjesma. Recite mi molim vas u komentarima da li je ovo njegova autorska pjesma. Pretpostavljam da jeste. Slušao sam do sad dvije njegove pjesme, ja mislim, to jest dvije reakcije sam radio. Jedna je bila na cover Wicked Game, a druga je bila Jaruski. Obje su mi se sviđale, obje su bile jako dobre. I možete na kraju videa, bit će vam linkovi na klipu, pa možete kliknuti ovdje i pojavit će vam se. To bi bilo to, ne bih vas puno zadržavao za ovaj intro, nego bih odmah da počnem. Ako već niste, like, share, subscribe i komentar sa predlogom za iduću pjesmu. To bi bilo to, možemo da krenemo. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто, не забывай меня. Если тебе будет грустно, приходи. Ovo nije njegov tipičan stil. Ovo je neki pop, rekao bih, mada mi to zovemo zabavna muzika ovdje. Može se čak reći da je balada. I totalno drugačiji stil od svega prethodnog. Aj malo premotam da čujem. Не забывай меня. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто, не забывай меня. Мы встречались с тобою полгода, и бывало в душе непогода. I on umije da pjeva lijepu muziku. Sviđa mi se ovo, drugačije od onoga što inače radi, mnogo manje energično, mnogo više emotivno. Ovu stranu šamana još nisam čuo, tako da ajde da čujem. Но мы встретим тот ясный день. Я так счастлив, я снова влюбился. Я не похож на красивого принца, но осталось пару недель. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто, не забывай меня. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто, забивай меня. Kako lako uđe u ovo, kako lako zapamtiš pjesmu. Baš je dobra, baš mi se sviđa pjesma. Не забывай меня. Расскажи о том, что наболело. Под дождем бежал к тебе с букетом. Оказалось, ты промокла с кем-то другим. Аромат ее волос заиграл с тобой. Думала, ты думала, что не заберу домой. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто, Не забывай забивай меня. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто,
vrh, čovječ. Vrh. A, ne bih iskreno rečeno, mislim, ja sam se prvi put susreo sa šamanom prije par dana, ja nikad nisam slušao ništa njegovo, ali mnogo mi se sviđa ova izvedba. Pretpostavljam da je njegova pjesma, ali ako nije, vi mi recite u komentarima čija je. Ali uopšte nisam očekivao ovo, uopšte ni na kraj pameti mi nije bilo da bi on mogao ovako nešto da pjeva. I sviđa mi se kako ovo zvuči. Inače, ruski je jako lijep i izražajan jezik i mnogo lijepe tekstove možete pisati zato što imate jako bogat jezik. I mnogo mi se sviđa kako ovo zvuči i vidjeli ste, čak sam se u jednom momentu i naježio, baš je emotivno. Nisam od njega navikao na to zato što on uglavnom ima taj rock fazon gdje onako pun energije, mislim super je ono, ali ovo daje jednu potpuno drugu dimenziju ovoga čovjeka i jako mi se sviđa kako ovo zvuči. Možda čak i više nego njegov rock fazon. Tako da, ljudi, ovo je bilo super. Meni se baš dopala ova pjesma. I nadam se da ste vi uživali u reakciji. Tako da to bi bilo to. Ako već niste, like, share, subscribe, znate kako već to ide. Komentar sa predlogom za iduću pjesmu i to bi vam bilo to. Hvala što ste gledali i do idućeg gledanja. Vidimo se.